Namoning Rahina Sukra Kliwon Sungsang, Sugian Bali, Inuni Semeng, Krama Desa Adat Pekraman Pedungan, Ngemargiang Karya Mecaru, Miwah Melaspas Balai Adat, Ring Pura dalam Penataran Anyar, Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, dan Pasar Selatan. Pengeresmian Balai Adat Kemargiang oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Bali, Anak Agung Gede Gria, ngangganin Gubernur Bali Wayan Koster. Pilihan adat Banjar Pitik Desa Pedungan Inyoman Kertajaya Nyobiahang pamidabdab kerameng laksanayang wangunan balai adat mawinan kuentenan pura dalam penataran anyar. Wangunan sanedahat becik puniki kaaptiang Presiden Nyokong Krama ritat kalaning ngemargiang upacara. Wangunan inucap sampun kerencanayang dawag kaliwarsa sanilintang. Dana puangunan mesumber saking swadaya miwah Banjar sataler urunan krama ring wewidangan Banjar Pitik Gladag. Risampun puangunan kapuputang kelanturang antuk ngemargiang upacara mecaru sanin lasang prebel siki miliar 600 tali rupiah. Dani mengpengabti ring pemargin puniki presida ngelestariang agama seni miwah budaya Bali pamekas tradisi warga Pedungan melarapan upacara sekadi puniki. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Bali Anak Agung Gede Gria Nyukserahang dan Nupunia majeng klian adat Banjar Pitik Desa Pedungan sane kesaksian oleh krama miwah tokoh Desa Pedungan. Sekadi makin puniki wewangunan sampun presida puput naler meresida titiang keplaspas lantun ngelantur ring pecaruan naritat kala wangunan ki sampun puput dana sane ketelasan nika ring dana swadaya utawi ring dana masyarakat nika akeh nyane 1 miliar 600 sane nyarangin ngempon pura dalam penataran anyar puniki akeh nyane kirang langkung 260 kakak riantokan wenten pengempon saking desa Pemogan. Nah niki pura dalam titiang keempon kalih desa. Harapan titiang sampun api antuk riantukan sampun meresidayang keramaan titiang maka sami ngelaksanayang wewangunan sekadi makin puniki da benyang pungkuran utawi ring ke depan punika mangdaning ngiring ajagan Bali naler sampun api antuk krama titiang ring Desa Pekraman Pedungan Presiden laksanayang pemargi upakara sekadi puniki. Duduanan upacara melaspas balai adat pura penataran dalam anyar kapuput oleh ide Prane Putra Tlaga saking Gria Sanur. Ringgalah punika Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Bali Anak Agung Gede Gria nyang rebecik ring pemargin upacara sanek laksanayang oleh krama Banjar Pitik Desa Adat Pedungan. Keaptiang wangunan balai adat Presida Kelestariang. Ring eras kadimangkin Pedungan pindah ke wedangan krama heterogen mangda sida ngerajegang Bali utamanya nih ring bage budaya miwah agama antuk ngarepin pawasana budaya sanekaon. Alit Setiawan, Bali TV.